hawe mfokazulu yayizwe le ndaba engeyisonga bathiwa ngoba nesedlula ngapha nje kuthiwa khona into limeleka baqondakala ngabathi unyezo yini lo muntu ebusuku nathi mfokandlovu sizwile le ndaba manje nathi asazi ukuthi umuntu ulimele kanjani ngomangalwaphi lapho ngoba manje induna ayikho la kwabe kwayiphi kodwa induna nabo abantu befuna ukulaliswa emhlabeni kwakusabula umuntu angaphatha abantu engenamfazi asazi ubani ongavuma uphothwa impohlo emhlabeni saga lezi hawu umuntu nabo bexova izwe lenkosi abantu Makeba lapha phasi ngidla mfokazulu. Awu phela nenkosi. Yithi abantu